Ngiyabingelela obingelelayo uSkipper Sengane umfoka Gomede unjiniya wakhona lapha e-SSMB Studio. So namhlanje bafowethu ngizonikhombisa into eyimfihlo nje eyaziwayo kodwa ayandile kakhulu kubantu abasebenzisa i-Cubase ne-FL Studio same time. So kunento ehlezi-ke ngibuzwa abantu kuthiwa wenza kanjani lento ukuthi uma urekhoda ama-kick akho kwi-FL Studio angene ku-Cubase ngapha ngoba thina siyawaseva siphinde siwa-drag-e ku-Cubase. Okay, ilula-ke lento le. Namhlanje ngizonikhombisa-ke. Ngiyacela nje ukuthi ukuthi awaka-subscribe kule channel yami uwenze khona manje, usalalele le video usayibuka nje. Ngicela ukuthi ukwenze khona manje, ngiyacela manje nje. Ngangiqhubeke ungakakwenzi, ngiyacela. Ngiyadlala. Kodwa ngiyacela ukuthi usubscribe, ngiyacela. Okay. First of all, basho njalo. Okubalekile ukuthi ukwenze njengamanje ukuthi ucreate i-track ye-tempo njengamanje. Okay, we create i-tempo. I-tempo yethu-ke isikhathi esiningi kujwayele ukuthi uma u-create i-tempo uyifice ino-120 or 130, 120 angisazi kahle but asithi 120. Okay. Then bese uyo-edda ama-tracks akho wenze abe u-stereo mawuthanda, wenze abe umono mawuthanda. Mina ngizowenza abe umono, edda u-3 and then mangiqeda uku-edda 3 ngizo-edda i-group. I-group yami kumele ngiyenze ibe umono nayo. Okay, isiwumono vele. Bese-ke ngithi okay, after lokho-ke bese ngiza ku-track yokuqala. Mhlawumbe uyabhala ukuthi kick, uma kuyi-kick kanjalo uyabhala ukuthi kick, ubhale ukuthi i-snare, uma kuyi-snare, uma kuyi-snare leso si-eddayo, into kanjalo nje. Ubhale uphinde ubhale nokulandelayo. Uma ku-hat ubhale ukuthi hat, then usuqedile-ke. Then u-group nangu asimthathe nje simbuyise phansi. Okay, mase uqedile uku-edda u-group wabhala bese la uze ku-edit la ku-stereo in ungene khona ufake u-group 1 lo mu-edile nje nokulandelayo kanjalo. Nokulandelayo skis, nokulandelayo ufake u-group 1, nokulandelayo futhi ufake u-group 1 and then soqedile. Bese uzo-edda i-instrument track. Ungene khona lapha phakathi, ungene la u-edde u-FL Studio VST uthi okay. Then ke uma sum-edile ku-stereo out ungene u-edit ku-stereo out wakhona kule channel ka-FL Studio ufake u-group 1 then bese uza la uzothola into enje bese ungena kuyo lento. Mina ngisebenzisa i-screen eziwu-2 na inkinga-ke kuzobuya kwi-screen esodwa but athi ngizama ukubuyisa ngala. Okay, kuzovuleka u-FL Studio kanje. Uzovuleka u-FL Studio kanjena bese wena uyayikhansela le project evela khona la. So uyi-create yakho entsha. Sengi-create-ile yami entsha bese uza kwi-channel red. Mhlawumbe-ke usuyi-edele izinto zakho okungaba yi-kick, u-snare edde naye bese kuba u-height bese uyam-edda naye. Lese-ke ingoma yami engifuna ukuyenza ihamba ngo-8. Kuzoyehlisa i-tempo ku-FL Studio. Oh sorry. Okay, uzoqala uze la ku-option audio setting la kusuke kanje kusuke ku-slave tempo usuke uthikekile. Wena uzofika uma-untick-ke bese uyabuyela kuyosetha i-tempo yakho uthi 80. Okay, then sizokwenza nje i-kicking simple.
asike sithi senze into efana nalena uthi ngibona yabo asike sithi nje senze into ekanjena asike sithi senze i-beat yami ibe kanje yabo u-8 angithi then bese uyabuyela ku-Cubase ungene la ubuyele ku-Cubase uyosetha itempo yakho uyisethe itempo yakho ibe u-8 nayo la ku-Cubase let's do 8 okay na itempo yami siwu-8 njengamanje angithi uyabona ukuthi kuyanyakaza manje ngala okay into ekumele uyenze-ke wena ukubuyela la ubuyele ku-FL Studio uyovula ikhikhi lodwa angithi uyabona ukuthi ngivula ikhikhi lodwa mina bese ngiyabuyela ku-Cubase ngize kukhikhi lana mina ngipress urecord yabo ngipress urecord yangena-ke manje ikhikhi yami themba ukuthi uyayibona ukuthi yangena ikhikhi yami yabo yangena manje ikhikhi yami isho kahle impela kodwa example le bese uyabuyela futhi ku-FL Studio ke uyovula isnare sodwa uvale laba abanye uphinde ubuyele ku-Cubase ushaya urecord siyangena isnare sami lokhu awukwenzi kwi-project eyodwa mhlawumbe uthi uzorekhoda ingoma eyodwa kuphela ungarekhoda ngisho ingoma eziwu-8 uma uthanda ulokhu wenza kanje iyakwazi ukuthi ishintsha amatempo okay sesirekhoda u-hat-ke manje sibuyela ku-FL Studio sibuyela ku-FL Studio sivula u-hat sibuyele ku-Cubase ikahle uma une-screen eziwu-2 lento kodwa la ngesisoda kuyenzeka siyarekhoda-ke manje angithi uyabona ukuthi kuyangena-ke manje okay after lokho-ke usuyalupa-ke uyakhatha kahle kumabhazi uyaduplicate i-drums lakho uyaduplicate yabona ulenze libe yilesikalo sama-minutes osifunayo wena kanjalo asike sithi-ke sengikwenzile mhlampe ngifuna ukwenza another tempo mhlampe itempo engifuna ukuyenza manje ingoma egijima ngo 140 yabo okay ingoma ufuna ukuyenza igijima 140 uzobuyela kuphi na ku-FL Studio la uyosetha itempo yakho uthi 140 noma ngithi nje 140 bese-ke ukhanda another kick kanjalo usethe ama-kick yakho ngendlela othanda ngayo adlale ngithi uyabona usethe nje ngendlela othanda ngayo wena usethe ngendlela othanda ngayo uzobona nje manje usethe ngendlela othanda ngayo wena uyabona wenze kanjena-ke ngendlela wena othanda ukuthi ibe ngakhona ngenza isibonelo ngenza isibonelo mina uma ungaka-subscribe ngiyacela njengamanje ubukela le video ngicela ukwenze lokho ngiyacela ukuze mase ngiphoste enye into futhi uphinde uyithole mhlawumbe izokusiza okay njengamanje ngithi itempo yami 140 ubuyela kuphi ubuyela ku-Cubase uyosetha 140 nakhona usetha itempo yakho ithi 140 140 ya bese uyarekhoda futhi nakhona kule ndawo le wenze nje bathi ngisho-ke urekhode-ke uqede so kuba bonke abantu abahluphekela ama-packs amaskandi a-serious bangithinte kule number ethi 079 82 18 270 noma ngabe ufuna ukubuza ini mayelana ne-production kamaskandi ngikhona ngizokuphendula angizibani sizoxoxa nje sibonisana khona ama-packs futhi ngizokudayisela